Hello friends, welcome to Shri Study Point, the digital platform of learning. पिला माने आमे काली तुम भूगोल प्रथम पाठ जो रही आम परिवेश से विषय किसी आलोचना करूँ। तो आज आम यार परवर्ती अंश को आलोचना करने पूर्वर किसी प्रश्न पचारूँ से सब को तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख। पिला तुम परिवेश कहले कौन बुझ ताकू तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख। एवं द्वितीय प्रश्नटी हूँ परिवेश प्राकृतिक उपादान कहले तुम्हें कौन बुझ से लिख। एवं तृतीय प्रश्नटी हूँ मनुष्यकृत परिवेश कहले तुम्हें कौन बुझ तार उदाहरण लिख। तो पिला माने हमें काली परिवेश विभिन्न उपादान गुड़िक आलोचना करथिले जेपरिक थिला प्राकृतिक उपादान आउ मनुष्यकृत उपादान एसबू विषय आम आलोचना करथिले। आउ प्राकृतिक उपादान मध्य जो बारीमंडल वायुमंडल अश्ममंडल जैवमंडल सबू रही एसबू को आम आलोचना करथिले। तो पिले आज आम कौन करवा ना यार परवर्ती अंश को आलोचना करी। देख पिले आज आम आमर प्रथम आलोचना कर भौतिक परिवेश। जो पढ़ी तुम्हें जो प्राकृतिक परिवेश जो विभिन्न उपादान गुड़िक आम पढ़ी वायुमंडल बारीमंडल अश्ममंडल जैवमंडल यही सब उपादान गुड़िक हूँ आमर कौन भौतिक परिवेश अंतर्गत। भौतिक परिवेश कहले पृथ्वीर जल स्थल वायु आउ जो शिला यही सबू को लेकिन आमर भौतिक परिवेश गठित। तुम्हें पूर्व श्रेणी निश्चित भाव पढ़ी अश्ममंडल वायुमंडल बारीमंडल और जैवमंडल संबंध में। तो आमे प्रथम आज आलोचना करवा पृथ्वीर अश्ममंडल विषय। तो अश्ममंडल कहले पृथ्वीर शक्त जो शिला अंश रही जो तार शक्त उपरी भाग रही ताको आमे अश्ममंडल कही। अन्य अर्थरे कहले पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरी भाग को आम अश्ममंडल कही। पिला माने भूतक कहले भूतक अर्थ हूँ कौन भू अर्थ हूँ पृथ्वी त्वक अर्थ हूँ चर्म अर्थात पृथ्वीर जो चर्म बा तार उपरी अंशटा रहा ताकू आम अश्ममंडल कही। यही अश्ममंडल रे विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ यथा लुहा तंबा सोना एवं विभिन्न शिला सबू आम पाई। यार देख पृथ्वीर जदि आम अल्प भीतर पर्यंत खोलिबा तेबे आम विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ पाइबा एवं शिला मध्य पाइबा। एवं पिला माने देख आम जो ऊपर अंश रोचे पृथ्वीर सही अंशटा कौन पूरा संपूर्ण माटी रही एवं केतेक स्थान में शिला पहाड़ पर्वत एसबू रही। किंतु तार ऊपर अंश जो गछ रही कि जहाँ भी आम चाष करछे एटा कौन चाष हो हाँ माटी रे एटू को आम कौन कही ना मृत्तिका बोली कही। तेणु पिला माने पृथ्वी जो ऊपर भाग रही तार ऊपर अंश को आम या मृत्तिका बोली कही। तेणु पृथ्वीर ऊपरी भाग बा भूतकर ऊपरी भाग को आम मृत्तिका बोली कही जहाँकि पूरा पृथ्वी पूरा चारि मैं चतुर्पार्श्व को पृथ्वी सहित पूरा घोड़े रखी कौन मृत्तिका। यापर कौन पृथ्वीर ऊपरी भाग असमान असमान कहबार कारण कौन बास कारण पृथ्वीर कौन स्थान देख समान नुहे कौटी खाल रही तो कौटी ढीप रही तो कौटी नदी रही कौटी झरणा रही कौटी मरुभूमि रही बुझेगा। तेणु पृथ्वीर उपरी भागर समान नुहे कारण पृथ्वी कौटी पहाड़ रही पर्वत रही मालभूमि रही समतल भूमि रही उपत्यका रही। तो पिला तो मन में प्रश्न उठुव जे सार पर्वत कौन मालभूमि कौन समतल कौन उपत्यका पुणी कौन ऐसा प्रश्न उठुची कि नहीं निश्चित उठुव। तो मन में प्रश्न निहाती आसुव जे यही सबू केमती आम जाना। तो पिला तुम तो साधारण पर्वत जानी तो मालभूमि कौन ना पर्वत ठू कम उच्च किंतु से प्लेन बा समतल भूमि भाया रही। एवं समतल भूमि कौन ना समतल भूमि हूँ
ସମୁଦ୍ରଠୁ କିଛି ଉପରେ ଥିବ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହୁଛୁ। ଉପତ୍ୟକା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ନଦୀ ତା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯେମିତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପତ୍ୟକା ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଲା ଶିଳା ଖଣିଜ ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ଭୂମି ରୂପ ସବୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳ ଭାଗରେ ବି ରହିଛି। ତ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଶିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳଟା ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ପରିସରରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାରଣ ଭୂମି ଘାସ କୃଷି ପାଇଁ ଜନବସତି ଜାଗା ଏସବୁ କେଉଁଠି ପାଇଛୁ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ପାଇଛୁ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଖୋଳିବା ତାହେଲେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଖୋଳି ଗଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଭୀରତା ଗଲେ ସେଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇପାରିବା। ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହୁଛି। କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଜଳ ଯେମିତିକି ନଦୀ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଝରଣା ଜଳ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଠି ବି ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଏହା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ବାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଳ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟା ସମଗ୍ର ଜଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲା କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତରରେ ଏକ ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେମିତି ରହିଛି? ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଟାଣି ଧରିଛି। ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖ ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ରଶ୍ମିର ପ୍ରଖରତା ବା ଯେଉଁ ତାର ଉଷ୍ମତାରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଧୂଳିକଣା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ପିଲା ଆମେ ଏହା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ। ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଜୈବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାଣୀରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ହେଉ ଗାଈ ହେଉ ଘୋଡ଼ା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସିଂହ ବାଘ ଯିଏ ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଜୀବନ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃହତ୍କାୟ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପତଳା ଏକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୈବମଣ୍ଡଳଟା ଅଲଗା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ନେଇ ଗୋଟେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳ
आवश्यक। थैंक यू। तुम विषयटी को पढ़, जदि न बुझीपार तेज आम परवर्ती क्लास रे एसबू आउ थे आलोचना करवा। बुझीगला? तो